Бүгін сүрбәсетті чығыла мейка. Төтейін толараға яқын қала. Онна бейге бүгін бір ложка пюре боробалық бұт яблочный фрутоняня. Да, принцесса? Мейка үйтірі әр уынығын іспәт тұғыра. Да, доча? Одну ложку Мика. Чака? Сергей, как ты тут стоишь? Вкусно? Чака, принцесса? Ладно. Вкусно? Ой, а сахаровая хара? Вкусно? Ты не есть доча? Ой. Ты что, вкусно? Вкусно? Испечь его на месте.